guhera za Rugezi ukazamura Minembwe yose ndetse n'Indondo na Rurambo ni nkuko bimeze. Hanyuma i Bukavu naho no kuri Goma cyangwa se ibice bigenzurwa na M23 ku munsi w'ejo nibwo habaye biriya biganiro kuko namwe mwagiye mubibona. Ikindi n'ubundi hari amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'ibihugu bibiri, Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda. Inkuru irambuye muri kumwe na Master Fred. Twongeye n'ubundi kandi kubasuhuza bakunzi ba Master TV 1 mutuye ku migabane y'isi itandukanye. Uyu munsi ni tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Kubisanzwe twikubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Turaza guhera mu misozi ya Minembwe mu gace ka Rugezi, aha yakomeje kuvuga ibitero mu minsi ishize ubwo Mayimayi n'abasirikare b'u Burundi na leta ya Kongo bagerageje kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Rugezi bareba uko bayisubiza. Nyuma yaho bamaze gutsindwa basubiyeyo, bamwe baje ahantu yitwa Igasiro. Kuba hazi Igasiro ahangaha ni mu nzira uja za Mirimba, hagasa n'ubundi kandi hakaba hafi na za Rugezi, kuko Igasiro na Rugezi ni ahantu ushobora kugenda isaha imwe. Rero ni ukuvuga ngo ubu headquarters za leta y'u Burundi n'abazalendo na FDLR na Mayimayi bose niho ibirindiro byabo byari biri. Nyuma yo gutsindwa mu Rugezi, izi ngabo za Igasiro habaye kumvikana guke bihereye bamwe bavuga ko umwe akavuga ko mugenzi we ari utakomandinza urugamba neza bikabaviramo gutsindwa, kuko iyo operation bari bayipanze bayishoyemo amafaranga menshi cyane n'ibikoresho byinshi n'imbaraga nyinshi. Bavuga ko ari ya nyuma yo kwigarura Rugezi bize kubananira, batangira gutanaho imfane. Umwe avuga ati byaturutse kuri wewe niwo utadvansize mu irembo wanyuzemo, bituma nanje ntakaza abantu benshi mu irembo narindimo. N'ubundi hakaba ariho n'amafaranga babuguzaga mu mushasha, ni ukuvuga ngo muri Fizi uriya muhanda uva za Fizi uja za Rulimba wose urimo amabariyeri y'abazalendo. Rero ayo mafaranga nayo baza kuyapfa, aho umwe yashinje undi ko ari we utwara amafaranga menshi bakura kuri iriya migozi cyangwa se amabariyeri bashinze muri iriya barabara. Rero ibi byabaviremo umwuka mubi cyane ku munsi w'ejo tariki 27, bituma haba kurasana cyane hagati y'ibi bice bibiri bya wazalendo. Gusa leta y'u Burundi na FARDC bifashe kibaragira uruhande na rumwe bubagamiraho. Tawuzi uyu munsi wa none nimba indwaniza gukomeza cyangwa se leta nimbisa kubahohereza aya makimbirane bagiranye hagati yabo abazalendo ku bazalendo. Ahandi muri Minembwe hose hameze neza uyu munsi wa none, ntasasu ugeza amasaha ntasasu riravuga. Gusa amakuru ya hano muri Minembwe azayicara ahinduka buri kanya kose, nkuko umwanzi ntabwo abakure cyane, ariko amakuru yandi dufite nuko umwanzi ari kwitegura kugaba ibitero muri Minembwe yose. Mu itangazo ry'ubushize ryanditswe n'umuvugizi wa Twirwaneho Welcome Kamasa Ndakize, yashize hanze imigambi y'umwanzi afite kuri Minembwe, aho yavuze ko hari abasirikare b'u Burundi benshi cyane bari kwitegura ndetse barimo no gutoza ingabo z'abazalendo n'iza FARDC kugaba ibitero muri Minembwe. Aho yavuze ko ababanzi bateganya gutera Minembwe baturutse mu nzira zitatu. Aho yavuze ko abari kwa Murima cyangwa se igitero kimwe kiri kwa Murima giteganya kuzatera za Gakenke za Karongi ndetse kazamukana za Pwenzero nace kazanatera aho bita za Mikenke. Ico ni igitero ca mbere. Igitero ca kabiri yavuze ko n'ubundi naco kirimo kwitegurira ahitwa za Nyabibuye, aha ni Rukombe ku batahazi, ni hepfo cyangwa se ni hakurya ya za Kidasi na za Gashasha, ni ruguru cyangwa se naho kandi ni hakurya yo mwibumba. Rero ahangaha hazwi kuba hari kanini cyane y'abazalendo cyangwa se Mayimayi. Aba nabo bakaba barabonye ngo musada y'abasirikare ba FARDC ngo na FDLR zivuye Ikirembwe zihakorera imyitozo nyinshi cyane. Izo nazo zikaba zifite gutera Minembwe zinutse za Gahwera, ndetse bagatera Gahwera, bagatera zo mu Mpugamo, abandi bakazunguruka ngo kaza gutera za Gitavi. Reka tubibutse n'ubundi ko yavuze ko hari ikindi gitero naco kiri kwitegura cyangwa se gifatikanyije n'aba ngabo kuri Nyabibuye ngo kiri musika naco
ngo ico gifite kuzamukana za Kivumu ngo ndetse kikazamukana n'amarango ya za Masha na za Munyi no kwirumba. Avuga ko n'ubundi hari ikindi gitero kirimo gitegurirwa muri ku Mushasha aho ngaho ni za Fizi za Mukera. Ico naco kikaba cifuza cyangwa se gifatikanyije n'abari Gasiro ngo bifuza gutera Rugezi, nabo ngo bakazazamukana irembo rya Zamuriza ndetse na Rugezi. Gusa nubwo bimeze gutyo, imigambi y'umwanzi yagiye hanze yose, dore ko twirwaneho yonyine avyishire mu itangazo ryayo bazatsindwa kuko basanzwe bazwa n'ubundi Imana igatiza twirwaneho imbaraga n'ubuhanga bakabasha gusubiza inyuma umwanzi. Andi makuru dufite nuko indondo ya Bijombo bunyine amahoro yatangiye kwigarukamo nyuma yuko hari amaze iminsi hari umwuka mubi yuko abasirikare b'u Burundi bakora muri kano gace bari bakomeje gutoteza abaturage babafunga babakubita. Nuko ari kuri none umunsi wa none ni nkaho batangiye gucisha make kuko babonye ko nibakomeza gukora ibi ngibi twirwaneho itazihanganira yuko abaturage cyangwa se abo mu bwoko bw'abanyamurenge bahora batotezwa ko n'ubundi bakomeza kuba mu buretwa bw'abasirikare b'u Burundi. Batinye ko haza kuvuka intambara bituma bacisha makeya. Rurambo irimwe amahoro yose nyuma yuko uwigitaga General Rukumeta bamukubise akabasha kurya igitaka akamara iminsi 2 yaratakaye mu ishamba, nyuma akaza gutorwa akajanwa ku bitaro za Uvira u Burundi bikananirana akaza kwitaba Imana. Uyu niwe wahoraga agaba ibitero muri za Rurambo, ariko nyuma yuko bamuciye intege cyangwa se nyuma yuko banetarije igikundi ciwe bakarasa umukuru wabo, Rurambo imaze kangahe ifite agahengwe ndetse twirwaneho ikora muri kano gace ikomeje kwagura ibirindiro mu marembo atandukanye. Andi makuru n'ubundi reka tuze kumanuka twike mu mujyi wa Bukavu ndetse tujabuke hakurya n'Igoma, byose turaza kubivugira hamwe. Ku munsi w'ejo nibwo abayobozi b'uyu mutwe wa AFC M23 twirwaneho bakoze ikiganiro bari bahayisije cyangwa se umutwe w'ijambo uvuga ngo niki gitera ubwumvikane bukeya mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo niyo yarisije ndetse abari bahagarariye ikiganiro barimo Dr Kanyiki, uwo nguwo akaba ari vice cyangwa se ushinzwe ivya ekonomi mu mutwe cyangwa se mu ishaka rya AFC. Undi n'ubundi kandi wari mu bateguye kino giterane cyangwa se kino kiganiro harimo Bertrand Bisimwa, uyu nawe akaba yungirije n'ushinzwe politike, akaba yungirije Colonel Nanga muri uyu mutwe cyangwa se ino shaka rya AFC M23. Abandi n'ubundi benshi bakomeje kugaragaramo ni ka sekreteri wa AFC n'abandi bantu benshi bagiye batandukana, bose bari muri kiganiro ndetse na Colonel Nanga. Bakomeje n'ubundi cyane, gusa amajambo menshi yakomeje kugwa ko leta cyangwa se FARDC ndetse na guverinoma ya Kinshasa aribo bakomeza guteza abaturage umwuka mubi wo kutumvikana hagati y'amoko atandukanye ndetse no kunanirwa gucungira abaturage umutekano. Ibi byose akaba ari byo bitera ubwumvikane bukeya cyangwa se n'imvururu mu burasirazuba bwa Kongo. Andi makuru n'ubundi dufite nuko harejo tariki 27 umunsi wa gatanu w'uko kwezi turimo mwaka 2025 i Washington aho ngaho ni muri Amerika hasinywe amasezerano y'amahoro yaramaze iminsi yiteguwe. Ayo masezerano akaba yarasinywe n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Kongo. Kuko tubikesha inyandiko cyangwa se leta z'ibihugu zombi bose bagiye batangaza bavuga ko babashe gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu zombi. Nuko ibi bikaba bibaye nyuma yuko leta ya Kongo yahoraga ishinja leta y'u Rwanda kuba nyiba yazane guteza imvururu mu burasirazuba bwa Kongo ndetse bakaba bashigikira umutwe wa M23. Gusa ibi ngibi leta y'u Rwanda yakomeje kubihakana ndetse na M23 ikomeza guhakana ko ntabufasha na buke ibona buvuye kuri leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda n'ubundi nayo ihora ishinja Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuba yarabashije kwakira abajenosideri FDLR ikabaheza icumbi mu gihugu ca Kongo, ikanga kubaheza ubutabera ndetse na nyuma yaho kuri none ikaba yarabashije kubashira mu gihugu cyangwa se mu basirikare b'igihugu, ndetse FDLR ubu nyine akaba ariyo igenzura ibice binini by'uburasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Rwanda ikavuga ko ino FDLR n'ubundi izikomeza kuza guhungabanya umutekano ku mbibi z'iki gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo gusinya aya masezerano, ariko mbere tutaraga ku mwanzuro, reka tubabwire ko wari waserukiye leta ya Kongo ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga
Kayikwamba Wagner niwe waraserukiye leta ya Kongo. Ku ruhande rw'u Rwanda n'ubundi nawe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehehe. Mu ifoto bafashwe ku munsi w'ejo igaragaza n'ubundi bari kumwe na sekreteri wa leta ya Amerika. Ariko aya masezerano n'ubundi hakaba havuzwemo ibintu by'ingenzi bigera kuri bitanu cyane, ariko turaza kuvuga ku kintu kimwe, aho bemezanyije ko hagiye gufatanya cyangwa se bagiye kurebera hamwe uburyo impunzi zataha z'amahanga. Izi ni impunzi z'abakongomani, dore ko abakongomani aribo bafite impunzi hanze y'igihugu cabo. U Rwanda benshi mu mpunzi bakaba baratashe, gusa hakaba hasigawe bakeya bafashwe bugwate n'uyu mutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Ikibazo twibaza ubu nyine, ese izi nkambi ziri mu Bugande, ziri muri Kenya, ziri mu Burundi no mu bindi bihugu bigiye bitandukana za Kongo zigiye kurangira abakongomani bose bongere batahe muri Kongo? Ico ni ikibazo muze kugishira muri commentaire mutewe nuko mubibona. Ibindi n'ubundi baje kuganira bavuganye ko bagiye gufatanya kurandura imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ibi bihugu byombi. Ni ukuvuga ko leta y'u Rwanda ishaka ko bayiheza uburyo barandura FDLR ihora ihungabanya umutekano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku mbibi z'ibi bihugu byombi. Gusa tituzi ko leta y'u Rwanda izafatikanya na FARDC mu kurwanya M23. Dore ko mu myaka ishize muri 2022 ubwo ingabo za East Africa zagiye, Kenya yagiyeyo ndetse na Uganda na Sudani, ariko Kongo iyo yarushe yemerera u Rwanda ko gohereza ingabo zabo mu gufatanya n'izindi za East Africa kurwanya cyangwa se gushakira hamwe uburyo Kongo n'uburasirazuba bwayo bwabasha kubona amahoro. Bakunzi, ni byinshi byaganiriwe muri ano masezerano yarayasinywe mu gihugu ca Amerika. Mu mwanya turaza kubagezaho inkuru irambuye mu busesenguzi ikintu ku kindi. Tukaba tubashimiye kuba mwemeye kubana natwe. Nimba utarakora subscribe uyikore.